megalayapost.news. Kasang United Neutral Movement UHM East Jaintia Hills District henin kasingi kalalit bu sendan da kador khas Saud Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills Manish Kumar ban penpau yo gijing persya ka bajur halor ka public hearing baru bandawa ban pensangi ka public hearing ke Sri Cement Limited na ka bantaban bu ya ke cement plan haksnong dajstong bahab haganong kli ilaka hagani gijing lait kendu layalam do presiden ke UHM ke East Jaintia Hills uba brosen li siang shai baru sekretari uba kentilang pawa lambat kiwei kidkon Habokran sekilar petai kubur ba brosen di siang syai ulang bagaseng ke persya ya ketai ke public hearing baru banbu ya ke cement plan tak Sri Cement Limited ha kebala dawan bu kita ke cement plan kan ketai kinong senong kamtam kibaim ha karem karyang ulapan pauru ada ailat banbu cement plan kan penjabo kita long umbam umdi kiwa batkan penjabo ru ya kal air kabakta iki pajba susu ulapan pauru balada ka bor district kamskam ya ke jingdawa kaseng kan hab ru ban ujor da ke PL kenang bagi pajba nong senong kinom syakta da ke jingwan kan ke cement plan. Tungi na kaliang gaseng UHM East Jaintia Hills District ngiwan ban mi cakmat na benta ban persya jur ya ka Sri Cement Limited ka batemu ban bu karkhana ha ka chnong dai stong ngitip scam baga chnong dai stong bun ki parado prasnam ki ba imjakpo na ka rep karyang bat ladakane ka karkhana kaduan hangte kan ketaru ya ki umbam umdi kan pensniuru ya kal air kan ketabun ki kam na benta kata iwan ban mi cakmat ban persajur ya kane ka jingwan kane ka karkhana simen ha ka chnong dastong te lada kim sngap ni kum kaseng min mi badan ban yim persya ban lejbo kawai ka citi chado chapo Meghalaya State Pollution Control Board Public Interest Legitimate kanang ba kane kan yo ban khanglat khangluti ya kane ka jingthu jong ka Sri Cement Limited ban wanbo karkhana simen ha ka chnong daistong kumbang ngi penpau lada kane ka karkhana simen kan wan ha ka chnong daistong kan ta omtang ya ka chnong daistong kan ta saudong sakun ki chnong gi thau ki badon saudong keleng hapo jong ka East Jaintia Hills District ban ka taru ya kari bat ka benrihi jongi barok kawe megalayapost.news.